everyone, welcome back to Mr. and Mrs. Yam. Ngasi ay di ako yung say keno gitu ni ko. Ako yung mamang ako yung Gulmar ko si Sonmar ki blog to yung biraga di adu dugi makata ba ne ba ko si na. Kamay tayo halak ko siya ako yung yengaro na kalam ba ne ado. Kaya ako driver na no yung ngasi na kaya to re si mapam ji hanjan na lagadom na te waterfall amal lay adu du yengo na mana harak pa. Ado ida waterfall du yeng na mana puslak na ayang khang ba din na te ba ko. Ado yenge na lakone kaya mai phajab no kamai tok no yenge tok ni ko sigi vlog sigi am short oina sem ga thagalaki ko mini waterfall mini ra kamai tok ne waterfall makon ta padi phajam do di mal asle ba ka ning khai bai yau ne ning khai je ne manak chang batat khazai moi de everywhere khazai da sak tong lam khale da sak sadri ai bitte megi yim cha tourist yam chat na man de se ai ma si me ni mo ma ure waterfall ro ai so ka ni ba ha ya mo ure no si dam river si lai ko turen ni si river din mai to chen ni ni ai ya hai jem nen phajai ko gari chang mo ya ya lambi kai ba le hawe tu na ini am ing wow mo ni nongje asai tarubne ba aduga hojik tang akhoi gi nongje phagaga nusa thole asai gi di yarudrabne famje asigi hojiki tourist point mi kya khangba oidaba male ko khoi bin si jam ya dam loire ma pura ingena akhoi mamangi akhoi gi Sonmar ki blog ti yeng biyo ko aduda akhoi nong ta bai khar chot khrabne ba ing ba temperature do adugi damakta adugi adaida chot ki bai ing mai tare adu se da coffee ra keno ma cha ra keno tha ga di khoi yore ya asing mayam phaji ye si je wow kya ta phazar khabna wow nusa ga tar ko mata mayam ubre ne mathak ta ama ton bu leye wow see waterfall di wah ya si angan ji wah itu kan semua lagi kau boleh je nakan da sing lang trek lang na chen won lei ai di nga gu me phaning ni moi wow sakti na phajai ni ji de son de jo ne cinta lai se mata please sai jam phajai sai mo kon Bebe. आज video nami. Akhoi sigi mafam je pura iba driver jina pusalak pane adu maming do ai do kaw thokare na hai ba ko adu ai moi sumoi mathak ti dam gumba ke ka gumba i se magi tar khodi mani male moi je ko sidai khata na te ba sing tarai je mayam si mathak ti bio to sidai ne ba tarai je ado angle je degi number ya da ba ta na ta je ai do a tan ta ta ya ro do ba a tan ta long thak tai ba ado ni ado ta ne si ju small block amani ko adi faje ma phom je yam na ko adu yi sum faja ba jaga ni na manghaning da bai tare adu gi ne adu sound ji ga
सिगी वाटरफॉल जी मखोन जी खर ताबद खर नुआयरोइको अदुइजु सी मफम जीवो यामना हे के तारे अमु हन्ना लाखो फंगरोइ दोबुनिना सुमाइना हापनिंगदना तौबनेबको अंदगे तौबने फोटो नंबर पेंद्रिबो वीडियो नंबी होय कुफाजामनेको सिगता नते सी नाकंदगा कोई इसिंग चेलिएबो खाबा कुफाजामने तो जो एक्सपीरियंस कमाय तवे Overall experience yam nungaye, superb, amazing. Sida mayam soitna lakbiyo. Waterfall to yengbuda haidi refreshing oibado ngasai di lambi sang haidi uira ga su lae ado ubada yam phaje mayam soitna chatpiyo. Maming kariba? मम्मी Naam खंदे kya tha waterfall ka? अननोन नेम नाम नहीं पता भी है को Baya ke no? Ha? बार बोल क्या नाम है बार बोल ओ बार बोल है mayam si waterfall maming barbol waterfall haibko ado kan lambi mayai dane khoi sonwalk chatbagi lambi mayai dane ko हाँ मैं हम खामगा बार बोल है बजे का सीधा barbol waterfall hai हाँ si soi japi yo ising yam phajai blue water yam thin nungai mayam good experience out of 10 that 9 pige फजे का इसिंग जो हम लंगे इंग डिंग बा इसिंग जो कोई हम नहीं so cha जी का पम जब आए ताले सुमाइना सीजे है वो सीगी सुमाइन तुरीन सुमाइन चेन था बजे जंगल में तो सुमाइन चेन बजे सीने अदु वो टाइम कंस्ट्रेंट की ओई बनी ना को मनुंग दो चंगती अखोई दो याद रहे अदु सुमाइन का नाकन का फम्मगा कहता है चागा थकतना अदेदी बड़े बड़े चाक चादन खोदन का सुमाइन ले जम पाम है साई खितंग दी कचरा दी ले रहे